manum itu karobae pak angka cek de aturan-aturan nah rilalan agama dia mereka go palabangangi saya bahasakan seringan mungkin nomor sidi iya olok kolok melo iya karobang usahakan isuku iya sange suku de na cacat apa iya sange cacat tamay cacat tu nomor sidi malasa de na wading ang kami tu sapi malasa tu ampai doktoro hewangi na pares sama kokoy apa ya tu doktoro pak ya si itu doktor hewangi na doktor tahu iya mace itu doktor hewangi na doktor tahu apa ya ko doktor tahu na tanay muki maka da aga kaluhata kata rumah sakit apa ya tu na tanayangi amaga agata mapandi padahal doktor iya podan ni maka da mako ya doktor hewangi dia kan aku tanangyo ko sapingi maka da agamu mapandi iya jadi ya say doktor hewangi itu nasabah ya say pa disengen naro sehat nomor 2 makuye aji sapa ya aja nanya madokoy don rupa tu saping angka sapi madoko angka manipi-nipi mi aja takada ai madoko de angka tu sapi manipi itu sapi madokoy matanram majure tanran onron na bukunna sinin na bukunna tu majure napa leo warna na bulu-bulun na okoro tujun na bukue madoko ya tu yo poko de to na leo warna na de to na malala majure manipi-nipi to mi hade na marigaga tapi maka de guru teje ko sapi doko magampay tanray iya na 5 taw tatto na talo maka da madoko ci di mi maka da de madoko ya tu aja na mega bicara mo iya pa iya ro na ladasa to pada kemudian poki de na wading tamay cacat kepang tamati cacat buta tamati cacat poloy tanruna tamati cacat angka talo ya pangewangi dia na samaturo to pandita nomor sidi sapi pure itat do semesang itat do to lai batu ingat nanapay patamay tulu nomor 2 sapi sope do cilina katu sapi madari pure matumpu na lai tanro na sope kemudian yang ketiga sapi pure ica makuran ni makoko macak sapi di bi riolomi angka pakai cak udah pimo pai asa pingi pakai becak jadi kegana magi na pangewangi angka makada iero sapi pura ita dode na dipake na sabat termasuk icacat apa isak bo ingat nah angka to makada de lai jinak kami jadi na marigaga karena palaba ingat dia na palaba kira-kira kegay di tasapakati kaya tasat dingi di manitan ra itu betungan na iya maga pakiloro tamah kada iya ko iya na purata doi na salah-salangnya to pak dia anak goro ingat nada jaji ko manatu goro iya iya na tu na dia na palaba iya poko makada lai jina kami tapi angka aga-aga iya ko pak kita mata salah-salang tapi na palaba na bitta kega sapi pura ilasa yang sudah dikabiri dibolehkan. Tapahang ya. Bahkan makadana bita binatang yang sudah dikabiri itu dagingnya lembut. Betul kan maromo dagingnya sapi ngeko pura ilasa. Itu na palaba ya kerobang. Betul kan hukum agama membolehkan. Napa itu sapi ya kerobang, sapi lai sapi bira pada hukumnya de kabedana. Kakama makala de na dia kerobang sapi bira ngade napa laba na bita. Cuma iri di ko sapi bira mitau kisah di makala matampu kai. Padahal ia ko hukum piki ya. Iya na de to ni risam makala matampu ya sapi nge ya ko yakin makala de na tampu na igere tako isa se maninapang kana na pita halala yan raya tu anak na nasabak macio yoko indo na igere makito ko pikir ni lai palaba na palaba kamay cuma iya miro idi kapan nasabak de na to mabiasa wah
magile-gile tiga roe. Itu, tapi padahal napalama gamay, maka dah yang ketika indonya disembeli, pasti anaknya juga ikut tersembeli. Nah sama ia namate indo mati itu anaknya. Makotiha hukumna agamay, kopiki napalama. Salama deni risem maka dah matampu, kecuali tisame maka dah matampu na paigere, masalah itu. Nah, kita pahamnya. Jadi sapi lay sapi bira pada kedudukannya dalam kurban. Deka bedana. Iro perlu tak paham.